Ibizo lami kumandla ngokwamkunisibongo isimtshebe.com ngokwaziwa, and this is Zanonko podcast. Namhlanje we are having an open discussion whereby we're going to be talking about the in-laws. Siyokhuluma ngebase ake sithi bekha kwakhe lomunye la sokuqoqa kabanzi ngomamazala ekutheni baphathana sinjani yena nomakoti akhe, and then siqoqe mhlambe ngama-siblings wakamkhwenyani lo namtshana wendoda kubana amphatha njani umkhari bakhe nofana umkhari babo bonke nje la umuntu wengubo endele khona ekutheni bamphatha njani begodwa kufuze bamphathe sinjani. Ngicabanga ukuthi it's an open discussion whereby we're going to be discussing sisoke ukukhuluma ngayo indaba le yesihloko sanamhlanje sila sixoxa khona ngebekha kwakhe lo muntu. Tulishi nesifiso sokubana nawe ungangena njengombana uhlala ngakwakho usuke ekotizeni ndangi for that mhlambe uyokufinyelela la ukhona namhlanje Frank, njengomuntu osela kokodile emswekhethu ngiyacabanga nawe uzokuba nomfakela utsho ekutheni baphathana sinjani namtjana ufisa aphatheke sinjani ngakwamasombuka. Thandeka siyakulotshisa asithi so Mara tlekla ama rights amla ya chota la mna yazi ngibona okhunye la. Wenzeni la? ngengimapha choda Into ezinye azikhona ukwenzeka la. Nento ezinye uzisusileko la. Ama rights nginawo la mancancane khulu la. ngengimapha choda Umnikela u-accept abantu kuphela. jama sibona. Nami Psahla ngithi ngifake istika ene-topic Sibona ukuthi ngilungisa sinjani. ayikhonakali. Ngithi ngibone ukuthi silungisa sinjani. No, ngiwavule wonke mina. Ayikho. Ngiwavule wonke. Uyakhona ukufaka istika lapho Mngoni? Angizwa. Uyakhona ukufaka istika se-topic lapho phezulu? Ngoba mina ngithi ngiyakufakela la angikhona. Wow. Azokubetha Khona zange ke. Uyosibetha phasi. Zange ngathatha i-fortnight leyo ke nje. zange ke ngisifake ngaphambili. Ungazi Siza kufunda singekho on live. Masombuka asikulotshise sikwamukele. Sithokoze ntambama. Nihlule abanye nokho. songo. Kamnandi likhulu ngakini noma nisidime nenyama nje. Siyathokoza sihlwile nokho ekudimaneni kwenyama sifunde kuwe emswekhethu. Well, asidlule lapho. Yeah. Tuli kuhlwile. Ukhona Mngoni nivukele. Akho ngakuzwakela. Asithome kumnaka simnikele ithuba lotshise Dulu zokulandela, then uMasombuka uza kulandela lotshise wokumuntu akhona la. Ngiyathokoza Mnguni ukunginikela ithuba lobayana ngilotshisa wonke umuntu okhona mamkwena ngiyathokoza. Sona lo Masombuka eseligogodile lizoba ngibaba Masombuka iveke zakho mhlambe. Ngiyathokoza nawe, ngithokoza nabaphasi nabasemafestidereni bonke umuntu kwanga uzima ngasithudu baza. Ngiyathokoza Mnguni. Thank you mnaka Duli. Awa
ngithanda ukulotshisa bobaba ngakuphanele inhloko zemakhaya abumasombuka lotsha Mahlangu lotsha nawe baba Mnguni lotshane ngumamkwena kuphanele nivukile na Sihlwile siyathokoza Masombuka. ngilotshise nonke ntambama. Hluse nalabo abaphasa aba siwavale ngaphandle. Right. Siyathokoza. Bakwethu namhlanje sisikhuluma ngomother in law nomakotakhe namtjana ke ngithi sikhuluma ngabomharibo sikhulume ngabomharibo bengubo ngabange bembaji esikhulukazi sikhuluma ngalokha isokana naselithethe lilethe umalukazana ngakwabo sifuna ukwazi bonyana kufuze baphathane sinjani begodu kungaba mnandi nakune umuntu ongaba ne-experience yokuphathwa ngumamazala akhe kamnandi nofana yokuphathwa ngumamazala akhe ngendlela engasimnandi ngaba bomharibo ngendlela engasimnandi ubabazala ngendlela engasimnandi into efana nalezo asithome so Masombuka njengomuntu oselakokodile ngemva kokuthi ugogodile uyavulelwa nofana bayakutshela ukuthi ungene ngaphakathi sele uzokungena ngaphakathi uyokuphatheka ngendlela ophathwa ngayo ngaphakathi esingazi bonyana kuyoba indlela esinjani leyo yeke njengomuntu oselagogodile ekhayeni la kwaMthombeni ugogode ekutheni uzokuba umalukazana then uzomfuna aye ngikhaya ngakwaMasombuka isifiso sakho ufisa bonyana aphatheke sinjani nabo bonke abangikhaya begodu ukuthi kufuze aphatheke njani kilaba omthethe wamsakile Ngilotshise godigodi. Ngingathi nasele ngimgubuzeza mina ngiyafisa ukuthi makaze ekhaya akakeze emzini ngifisa ukuthi nakaze ekhaya azise ukuthi usekhaya akakeze emzini akazokuhlupheka ekhaya akazokuphatheka mahwahwa naye ngifuna azifile ukuthi uze ekhaya noma ahleli noma uma ambone njengomntwana wakhe amthathe njengomntwana wakhe angabi umuntu wemzini aphatheke kabuhlungu yabona so ngimi ngosifiso sami esinjalo ukuthi abe umuntu okhululekileko aseka umntwana ekhaya nibe ekhaya bamthathe njengomuntu ekhaya nabo dadwethu bangamthathi njengaboti bathi ngumako sengumakudi utata bathi njengodadewabo bamthathe njengodadewabo akhululeke na azi ukuthi usekhaya elipholileko ngazezwala uyezwakala nangathekhe ngikuze kuyi-responsibility kabani ekutheni uphatheka sinjani ngekhaya umakota wakho iba ngiyami ukuthi ngimthethele mina ngwami angamthathela ekhaya ukuthi azoba sigcina sekhaya and labo zabe sengihlili nabo phasi bonke ngibatshela ukuthi la nangu umamazala nofana abodadwenu bayatsho ekutheni umakoti ngumakoti and then ekufuze bonyana akwenze ekseni kufuze avuke athanyele ibala ngakufunyana ngekhaya nofana ke ngithi mthetho awunikelwa ngumma obeletha wena okungumamazala kuye sidlula sinjani lapho ekutheni uyakufanisela ukuthi well Mandla siyathokoza ulethile ngekhaya uzokotiza udade isikhathi esingaka and then sele azokotiza nakama-duties ekufuze awenze mhlambe uyavuka ngesikhathi esithile asibekako khe ngithi ngu-5 or rather ngubani aveze nokubana ngesikhathi esiso kufuze kube woke umuntu ngikhaya sekayidlile i-breakfast into efana nalezo ngaleso sikhathi ngikhuluma iningi lisalele mhlambe ngaba bodadweni abafowenu nawe imbala mhlambe usalele ngalesikhathi abambekele sona
lapho nihlalisa sinjani? Mina mnguni ekufikeni wengikhathi lezo ukuthi nayisenjalo uma ayikhuluma nakimi ngizokwane angeke ngisengithule ngithi awu uma ukhulumile nami ngizokwane mfakela kwendaba uma ayikhuluma ayiveza ngithi mangiba ukuthi umakotako mara angifuni ukuthi abe isigcila njengokuthi abodadewethu bakhona ngibawa ukuthi into le bahelebhane la ekhaya ngoba naseli iba njalo ukuthi omunye uyokuvuka ngesikhathi so ngikitchen angenza kugqwalisa nje badawa amakodo ukhona kufela inyaka kadawa amakodo ukhona uzakhulumaka ekugcineni kugcina kuyaliwa ekhaya sazwana so ngingayibeka ngokuthi nengikhathi eze asikhuluma ngithi ma nakusekusona besikhathi izesibetha ngokuthi ngiyogcina ngikhipha umngami la ekhaya ngafana isikhathi ifana ngimkhiphe ngaso leso nofana ngisipeke dawuthi umuntu azokuvanga ngamazi angakhaza ukuthekela ngaphandle so akube ekhaya azwane kushare imbereko ekhona la ngijadina. Okay, asibambe lapho masobuka tule Mnguni, njengomakoti kwa Mgwena 23 years you said ne? sithokoze ba. Yeah, 23 years yonke ngemtchadweni. Ake ngibuze so sikhathe singangani mhlambe ngemva kokuthi isokana lithethe umakotalo lamletha ngikhaya ekufuze asihlale emndenini othile emndenini awuyowuthoma ukufunda ngaleso sikhathi under igama elithi uyakotiza sikhathe singangani kufuze asihlale? Hey, Mnguni mina ngokuya ngami iveke is enough. Okay. Yes. Ngoba esikhathini esiningi nabavane bathi uyakotiza. Cala musivane kuyi-process leyo ukuthi kostuba usezwibisi ngikhaya unikelwa amacanda unikelwa impoto zemzini. So the shortest stay uba nayo emzini I think the better. Because now remember now ngumnguni mina okay ithi ngikhulume ngowami ubaba kwami umkwana nakangithathako literally bekangangithatheli abantu bekhabo ungithethe ngoba angibona ukuthi I'm woman enough ukuba umkakhe nokuba ngumama wabantu bakhe ukuthi onena lanokuthi ukuthi umfazi lo uzongisekela through thick and thin singayikhohlwa leyo nokuba lubambo lwakhe remember nangiza kwaMkwena ngimsizi kaMkwena angisimsizi kamamakhe or wakababakhe ngimsizi wakhe umuntu ongilethela ekhaya so isikhathi ngicabanga ukuthi abantu abatsha nje ukuthi bathi uzokuthatha umkakho uyokuhlala naye ekhaya unyaka wonke that will be the biggest mistake umuntu angayenza ephilweni bakhe. Umkakho nakakotiza wakakotiza iveke nakaceda la khamba yenga kwakhe. Fortunate enough for me mina by the time nangenra umkwana besele sinomuzi besele sakhi sithomile kwakhe so azange ngihlali ngathi nangiceda konga hlala iveke ekhabo nangisuka la ngabuya ngakwami ngazokwakhela inhodlo kangeniswa ngakwami. Okay. Iba njani i-relationship yomakoti nomamazala nabodade nabafo bomkhwenyani lokha mhlambe if ukotiza kwakhe umma lo kuba let's say more than 6 months kuba unyaka or 2? Hey, Mnguni yazi to be honest ne it's funny how you men are treated like kings emakhethu. And then thina nasifika emakheno it's either not to say ukuthi sizingcila but vele siba bomakoti igama la kamakoti elingisile ngakhulu koti vele uba ngumakoti like literally uzokwenzisa nezinto abanye abantwana bomzilo yonke abangazenziko for the sake yokuthi ungumakoti.
And the other thing ukuthi wena njengawe nawungithathako ungiletha ekhenu, number one, you should be my protector. And then number two, kubuhlungu ukuthi nasele uyindodana koste ube in between umamakho nomkakho, ngoba batsho koste uvikele oyi-one wabo. Ngoba esikhathini esingabomamazala into engiyibonako baba right up until the next person shows mhlambe amkhombisa ukuthi mara umbonile udulishile ukuthi wenzeni. Kwabe umamakho kade angayinothisi into leyo, then bese naye mhlambe thingiyibeke ngithi udadweni azokuthi mara umbonile mara umkabhudi 1 2 3, then bese naye athome akujaje ngehearsay yomunye umuntu. Esikhathini esiningi vane ngibona ukuthi inkinga eziningi zithoma lapho. Utho ukuthi umamazala Yini akana problem nawe, like azange khikabona into wrong ngawe, because wena nawuphambi kwakhe, obviously nawuphambi komuntu omkhulu you'll react in a certain way, but then God now mhlambe nawunabantu obona ngathi bama-peers wakho, you'll react in a certain way. Bese uthola ukuthi kunomunye umuntu okhuluma kumbi on the other side afune ukuthi athente igama lakho mhlambe kumamazala akho ukuthi no, but this person akasingendlela wena umcabanga ngayo, uso ngendlela yena akubona ngakhona. okay. Normally yini kakhulu ebangela ukuthi ekugcineni kwelanga umakoti lo angazwani nomamazala nofana umamazala angazwani nomakoti bangafunana ke ngitsho njalo? Mnguni mina ngathi competition nje, like literally abafazi we are in competition with one another, whether umuntu wakhona mncane nawe or mkhulu nawe, somewhere somehow you'll find ukuthi umuntu loyo uba in competition nawe. It's very funny ukuthi uzokuthi wena mhlambe kwakhona uthengako mhlambe uthenga igrocery 1000 rand, then the next person nakayokubona ukuthi wena uthenga isichebo kuphela se 3000 rand azokuba in competition nawe ukuthi mara mina koma ngangenzeli. Isuka ibe laphi into ekinga khulu competition. Abafazi vele we are competitive, angazi ngithi vele ngokwemvelo, whether it's a good competition or it's a bad competition nje vele i-competition between the two it's very iphezulu khulu. Okay, siyaqhubeka Duli siyabuya kuwe. Mr. Mkhwanaza sikulochise sikwamukele ebusukwini banamhlanje simzokethu. Kwande baba Mnguni, Nihlwile. awuhanokho ngomsaka Jesu sihlwile mfowethu singezwa kini. Akangakuzwakele bayazibika man. Siphethe ihlelo lapha ebusukwini banamhlanje isihloko la sikhuluma ngomamazala nomakoti akhe nofana ke ngithi ngaba bodade kamsokana abofoba besokana ekutheni kubangelwa yini ukuthi esikhathini esiningi kwande ukuzondana kangaka nofana ke ngithi bazonde lo olethwe ngumna kwabo kangaka ngikhaya. Into ngifuna Baba Mnguni, ngine experience engayibonayo yenzeka, kuthi ukuthi yayenzeka phambi kwamehlo ami ngiyibona. Esikhathini esiningi ibangwa ukuthi umkhwenyana unemali uyondla ekhaya uyi-breadwinner, and then esikhathini esiningi ibangwe ukuthi abodadwa bomkhonyana abakendi ngobuningi bahlala la ekhaya, umkhwenyana uyabenzela, and then lapho khunye ibangwa ukuthi abanye bendile mar umkhonyana uyi-breadwinner la ekhaya. Uthola ukuthi uma kamkhwenyana number 1 akamukeli ukuthi umntana wakhe uthethe, and lokho nase athetheko abamukeli ukuthi
kufanele isibetha umthetho sibe ngakwakhe kube ngumakoti nawo obetha umthetho phezu kwezinto zakamkhwenyana. So uthola ukuthi umkhwenyana uthethe uhappy ngakwakhe, mara umamazala ufuna ukuthi aloku achubeke amondla njalo, aloku achubeke ambethele umthetho njalo umntanakhe, angamukeli ukuthi sekanomfazi sekayondla naye ngakwakhe. Abodadewabo baloku bathi kungakwamnakwethu la, into zikamnakwethu lezi, loku kwakamnakwethu. Bakhohliwe ukuthi nabo ekwendeni kwabo basibetha umthetho kumkhwenyana wabo, mara basuka kwabo bazokubetha umthetho la, bazokuhlagisa lo. So lokho esikhathini esiningi kubangwa imali kamkhwenyana, zizinto umkhwenyana nazo, or umuntu umkhwenyana uyabondla and basaba ukuthi umkhwenyana uzokustopa ukubondla, ukubenzela izinto. Nasi into engingayithandi and iyenzeka and iyimvelo, ayikho into esingayenza phekwayo yokuthi kube nabo masala ekhaya. Kuhle kuhle na ungathi uyayiqalisisa baba umnguni, sicabaniswa bomasala ekhaya. Wondlwa ngibani umasala ekhaya? Wondla ma-breadwinners wala ekhaya. Ugogo yes uyabamukela bomasala ekhaya, mara ugogo akabereki. Bobani kufanele abondla bomasala ekhaya? And umasala ekhaya mntwana kabani? Angazi ukuthi baba umnguni ngezwakala lapho na. Yeah, clean. Ya zinengi izinto ezibanga nasinto esiqalene nayo sonke, simasokana amatsha asazokuthatha, sibobaba abatsha abaceda ukuthatha, sibomma abatsha abaceda ukwenda. Leyo sisitha esiqalene naso sonke. Nami nje ngibeka umbono wami nje, angazi izocedwa yini. Yeah, inzimanyana yona mnaka. Ngiyathokoza mnguni. Lothise Mkhwanazi. Sehla opa Ngamsisandla. Mnguni halala. isihloko sakho singenzeka mhlambe vusa ithuthuva kabanye, kungenzeka mhlambe kube ngathi siflegela ngahlanye. Kodwana akhe siyiqale somnguni njengawe lokho na usesemtshanyana. Asithi umtshanyana usesesekutheni mnguni. Kunodadweni okhula naye or kunabo dadweni ngikhaya. Kuyenzeka mhlambe unabo dade ubetha ngababili ngabathathu. Ngoba wena ungumfowabo bayakwakwazela bathi hayi khona umnakwethu ubetha ngababili ngabathathu. Bakwakwazela wena. Kodwana nakunomunye abetha ngababili ngabathathu ngikhaya bambiza ngelinye igama. Jace. Angitsho. Okay. Jama-ke mnaka asibuyele emvanyana ngikhona ukukhamba nawe. Ngibetha ngababili ngabathathu utsho bengubo. Asithome esikolweni. Asithi esikolweni na ungubhayi. Bayakwakwazela lo ngubhayi uletha ngikhaya uba change ekseni bathi umbonile namhla uletho mfitshane sasuletho njani njani. Bakwakwazela wena bakunikela imendlela wena. Kodwana udade lo yena nakenza ukuthize benzane bayamnyefula. Ngithome ekuncanini ngitsho. Okay. Ngithome ekuncanini. And then ke isuke ize kutheni udade ke naselathola isokana. Udade lona kathola isokana nalimondlako bathi indoda yakhe le romantic. Seyajika ke wena ke nasewondla udade lo kuthiwa wena udlisiwe. Ngizwile ngithome ekuthomeni ngathi. Kuthiwa wena ka usese-romantic wena udlisiwe ke no ngithi wena soyathatha wondle ebukhweni bakho. Wena ke awusese-romantic emntwini wakho loya, wena sowudlisiwe. Iyakhula ke into le ekukhuleni kwayo mnguni ifikela lapha uletha khona ngikhaya. Naselo yokuletha ngikhaya mnguni i-percentage obviously izokuncipha mnguni. Awusazokondla ngendlela le obowondla ngayo. Ukhumbule ukuthi kunesitsho esithi ayilimunyisi ikonyana lenye. Igender lemnguni ininana yona iyodwa babelethwa namnga nguma oyedwa. Kuyakhonakala mnguni
uthole emzini abentazana mhlambe bababili babathathu uthole ukuthi kuneveke enyabakhulumisani kubangwa ukuthize vatfani-ke namdele kuze isibuya mzini ngesinye isibongo sizokufika sokukhosela bese siba yi-head phezu komntwana abo bese umma bese usuka athi umntwana wami lo ngiyamazi ngambeleta uyangizwa mnguni bese-ke kuba nethuthuva elithile lokuthi usibuya mzini usuka nento zekhenu uzoziletha la ekhaya la and kwangathi umfowethu lo akasesemunye ngathi sowumkhambakhambele uyabona iba nenkulumo ezinye eziba zinengayena alo ubuza umbuzo omunye wabuza umamkwena wathi kuhle kuhle amalanga emele ukuthi awahlale mangaki ekadeni mnguni babe bafundisa abomakoti ukuthi mhlambe ilitshe lokusila lithathwaphi kwenzekalani alo into ezazisekho mnguni kubalekile ukuthi at least mhlambe ke nasele ubona ukuthi uzokuthatha isitanda sona ngathana mhlawumbe ungabanaso angazi ngoba amandla awalingani mara ngiya-advise ukuthi ngathana isitanda sona ungabanaso kuhle ukuthi bamkhumbule mani umalukazana lo kunokuthi abadine ngoba wabadina mnguni kuzoba nenkulumo ezithize ezinengikhulu and wazi ukuthi ndiseleke abadinile bazokukhafula nanoma bambona ekusabe mnandi nguni okwanje angijame lapho. Okay. Akhe ngibuze so ngibuza kini nonke and then enikhona kupanel whoever mhlambe onependulo ya lombuzo lo angakhwela phezukwawo. Naku ngingumaswaphela ekhaya. Nangingumaswaphela ekhaya ngaleyo ndlela ngesintu kuthiwa umaswaphela kaphuma ekhaya mhlambe and then iyakhona amabereko mhlambe akhona and then kunabodada ke ngibale ngaba 2 ngaba 6 abangakendi abahlala khona la ekhaya la kufuze ngingaphumi khona ngombanyana kuthiwe kusasa lo umuzi ungowami njengomaswaphela yeke angiphumi ekhaya instead njengoba bakhona ngapha ngakhela eqajana apha khona ngapha ngejardini ingamhlambe inomthelela onjani leyo ekutheni ababili laba nangithi ababili ngikhulumela lo olethwe ngimi nomndeni wokana baphathane ngendlela efaneleko inomthelela ungangani nomtjana onjani leyo. Akhe ngibhudungele msinya mnguni leyo ngikwazi ukuceda nguni esikhathini esiphila kiso sanje siba ne-challenge yokuthi abomakoti esibathathako balingana nabantwana babodadewethu and then nasele balingana nabantwana babodadewethu kuba nokuthi zinto zikamalume lezi ene nabodadewethu bafika bathi kusekhaya la and ayikho into zoyenza nasele kwakhiwe ngejardeni linye kuba ne-challenge ekulukhulu nguni kuhle ukuthi ube seqajana apha kubonakala ukuthi ukudanyana then abantwana bakho babe ne-territory yabo la bazokhona ukuthi bazibuse khona bona mara-ke nasele mnguni kungafa ikukhu amaqanda asalabola isitshweso ungasinyaza nakancane mntwana wethu ngoba nasele wena ukhambile wena namtjana kokuhamba wena kokuthoma nguni ngiyakutshela ukuthi kuyoba icube vange kuyoba mathumbe efareki kuzoba ukuthi uyokupaka umthwalo abuyele ekhabo ngoba kasenamuntu azokudzimelela kuye iphila selikhambile mnguni kuhle ukuthi abe distance anyana esikhathini sanga lesi sikhathi kuhle phambilini mnguni into le kwathoma kwakuthiwa lizibulo elingaphumi ekhaya ngoba sele lichidele nekhulu nobaba lihelebhe ubaba izibulo lakhulisa wena and then ke alisenamandla ukuthi lakhe kwakuthiwa alakhe icajana aba abantu ngoba izinto zisuka into embiba nefuzo bathi ne umaswaphela lo ngoba yena ke usesemncane mhlambe usesenesikhathi eside kunama decision amaningi bayichintsha bathi umaswaphela nguyo sale ekhaya kodwa phambili kwakulizibulo elingaphumiko then ke ukusuka lapho kwathola ukuthi igap phakathi kwezibulo nobaba iba ikhulukhulu basale bayithi umaswaphela ngoba mncane akasala sale ekhaya ahlogomela abomaswaphela abomalume abantwana babo mani nabo banibani kodwa nje ijile ke seyibanzima kakhulu ngoba yana uthola nabantwana babo dadwethu badlula nabomakoti aba badlula nabomakoti bethu aba maye basuka ke bese bayanyefula ke ngasikhathi nguni ngiyathokoza. Yeah, kukhona ufuna ukuyibhudungela
Mnguni iye hey, mara ngimi ngedwa hlangana nabo baba namhlanje. Ase bekube namado angiyibeke so ukwakha ngikhaya esikhathini sanje akufavor umuntu. Asibekeni ibe clear and ihlaliseke hayi ngoba mhlambe ngoba thina sisebuhleni bokuthi singaphuma or uyakwazi ukuyozakhela ayisirehe into leyo. Cala i-stand number sanasithi 246 Mahlangu i-erf ngiyakabani ngiyomnikazi ekhaya. ngiyomnikazi ekhaya. So what happens mhlana kuthiwa umnguni akasekho like kubhubha wena la njengobaba kwami kuyokwenzakalani ngomntrenakho? Okay, siyachata kumnandi icala umchato awuna guarantee ukuthi uyokukhamba uyokezulwini nawusele una 50 or una 60. Asithi siyachata 2 years down the line I'm less than 40 years. Asibeke njalo asithi ngina 30. 2 years down the line ngina 32 uyabhubha uyakhamba. Kuyokwenzakalani ngami? Kuyokwenzakalani ngabantwana bakho? Kulelo khaya lelo wena osele uthe ufuna ukwakhela ngaphakathi. Ezinye izinto asingazenzi ngoba kuthiwa ekadeni okay izinto zakade kunala zinomthelelo omuhle khona mara kunala godi ziyalahlelisana kunala zikhamba khona zingahlaliseki kuhle. Uyakhamba in 2 years time ngiyasala ngina 32 years. What happens to your family? Wena njengomnguni asithatheni sibe realistic. It doesn't favor I favor isibongo sakho I favor abantwana bakho I favor umngakho isituation enjalo and ngaleso sikhathi ungichiya nomakho nobabakho nabodadweni and then what's going to happen to your kids ngaleso sikhathi? Nomuzi lo sesi esikuchiya kiwo ngikuchiye ekhaya ngoba ngingumaswaphela. Nangiceda la mina ngiyazikhambela ngezulwini usala nabantwana bami abancane uyabakhulisa nakusithole uyangena kwamkhwanazi umzi lo usale ungwakwasithole ungwakwamkhwanazi. No, yazi ukuthi ngibeka ekutheni ungakhele ngekhaya ngejardini ngimncane Ngitsho njalo akunamna kwenu mhlambe akunamna kwenu mhlambe ngingamphakela. iye Saphela njalo and mhlambe nabomkhari bakho nabomkhari bamaswani vele total at all. So uthini ngami? So must I remain single for the rest of my life ngoba wena nakukhambile? akhoneki cabanga. Yes, and that's the Akhonakali ngoba selfishness. That's the selfishness yesimo leso even ufuna ukuthi umfazi angene ngakiso. It's like kuhle abantu babo baba vele into yokucindezelele kwakadeni bevele ikhona. Kuhle wena you are marking your territory, uyimark territory nge-erf kababakho hayi yakho. yeah. That's marking your Okay. territory ukuthi akungabi khona umuntu ongenako into that space. Though wazi ukuthi cala nakusasa nanoma kungenzakalani cala musi kamari ngakhamba mina umuzi loyo kungiwami ngimhulu ngapha kuyokosta ukuthi ngecada pha namhlanje yokuthola umuntu uzokwacathana for umfazi omncane loyo uzoba umthethe ngaleso sikhathi mina ngikhambila ngithi that's my house, that's your homestead. It's okay mayiza ngakuwe mara naseliza ngakimi mina ingifavor indawo into leyo. Okay, uzwakele Duliduli uJason ubhalile phasi wathi akheka naye angena kwanyela ungabi gobe nabo baba uwedwa. Well, sis Jason angikulochise ngikwamukele kwamehlelweni intamba namhlanje si. Akwande baba Mnguni niyavuka noke kupanel. Sivukile man njani nina? Ngekhaya. Sivukile sikezwa kini. Sithokoza. Nasi sihloko sisiphethe dadethu. Ngisabe ukukhwela lokha Dulichi ngithi KK ikhulunywe bomma njengoba thina sibo siphenge. Ikhulunywe bomma ikhulunywe bobaba njengoba beze nayo nje. Mina my question is
Ikinga engibona ukuthi abantu bahlangabezana nayo or umbono wami ngingathi my question umbono enginawo ukuthi kwenziwani like ke sengithi Mnguni ungomkhulu ngakwenu uyi-breadwinner njengoba ubaba uMkhwanazi atsho uthi uyi-breadwinner njalo but wenzile ukuthi before uzokuthatha abantwana bakwenaba ubenze ukuthi babe ne-life stable bonke ubafundisile they are employed and ababereki like amatoho bayabereka abatohozi bayabereka isikhathi siyakhamba njengoba uyi-breadwinner ekhaya bowunganakinga yokuhelebha yokwenza yonke into because bowungumkhulu isikhathi siyafika sokuthi uyamthola uNajiyana or uNamnguni uyamthatha seluthethe uNamnguni loya kanti kusakosa ukuthi ubuyele vyeru yokusapota musabantwana bubenzile ukuthi bakhona ukujamela ilingakwenu la ngikubona abakathathi abodadweni abakendi Yeah. but i-life abo is stable they are working it's not like ukuthi ubachiye babodlane is it fair ukuthi sele uthethe uhlezi kwakho it's a matter of must angikhona ukuzwisisa ukuthi amandebele or ma-families amanye ama-families why kufanele you have to go back and nongakakwenzi lokho is because uthethe uNajiyana loya nguye ongasirehe mara abantwana bakwenu benzile bonke ukuthi baberehe ukuthi noma wena ungaphuma uyokuthoma wakho umuzi ilingakwenu ngekhe lathaka and abakathathi abakendi why should kufanele kube irresponsibility yakho sele unomzakho uqinisile Mam J ukuthi ngifuna ukuzwisisa la ake sithi nawukhonileko ukubenza mhlambe bagcine bathole imisebenzi ngendlela oveza ngayo that's a bonus but ke remember nalokho ngihlala ekhaya it is not my responsibility kuhle ukuthi imtele ngibenze kodwa kuphuma ethandweni lakho engisuke ngikwenza ngombanyana kuwama siblings wami nofana kuwabantwana bekhaya engibafisela impilo ehle but akusi irresponsible kusho ukuthi I'm not entitled ukuthi ngibenzele lokho sikubeke la and then naku bayaphumelela njalo bazolinakekela ekhaya yes it's fine but naku abakaphumeleli and then nawumuntu okhule ekhaya mhlambe nihelebhana into efana nalezo sele bangakaphumeleli nawuholako ngenyanga unande uyabusa uburotho so now sele ubusa uburotho njalo awukathathi mhlambe nakufika isikhathi sokuthatha iye bowubusa uburotho ilofu kodwa njenganje sowusa ihalf kumlando na abafuni lokho ke mina ngoba khuluma sesi itsho baba uMkhwanazi yeah abafuni lokho ke ama-in-laws bafuna ukuthi uloko uchubeka njalo ngoba babona ngathi umama umkakho lo uyabarobha uyadla and sekudla ukuthi yena ene bona basadli bakhulisile ngendlela ezengaye kwendeni nomama kholo naye weza njalo nabo bakhambe njalo ekwendeni mara bese kuba nalomonyanyana obakhona ukuthi lo alokwe ondla la ngendlini yazi njani baba uMkhwanazi into le iso asithi angifuni kodwa ukuthi sibabize ngama-breadwinner kodwa ngoba baba kuba nomntwana ngendlini yeah othi ubaba or umma nakamemezako kube nguye ogijimako yabona wachata umuntu onjalo usuke usekingeni ngoba they would never understand ukuthi koste banikele i-time frame yokuthi ngesikhathi esiso sicabanga ukwenza so ngakwakho ujame njani they are always expecting ukuthi nedina ngiphe umnguni kamare kwakhe kusale kungana kudla mara ngekhaya koste sidle
Ikinga isuke ibe lapho ukuthi wachadwa mumuntu that's why ngithi angifuna ukuberegisa ibreadwinner ongumabizo sabelo uhlala usekingeni unguma because this guy will always be in a space yokuthi koste asatisfy ekhaya asatisfy nala okay angithi iphoso into ehle ukuthi nithi naningakathathi abodadweni nibathengele nibenzele whatever but then kufika kuphi isikhathi nakusele kufika isikhathi sokuthi ugirlfriend akho lo uyamthatha. Do you sit down with your family uthi from now on lo muzi lo engiya kuwo izinto ngibawa ningasazibawi yimi ngibawa nizibawe kumkami or even if nangabe nizibawa kimi ngisayokuhlala phansi noMakalebo ngikhulume noMakalebo sibonisane ukuthi into lesizokhona na because baba ne tendency abantu ama-in-laws they've got a very bad tendency yokuthi umuntu nakafuna into nje koste yenzeke no so snow but abantwana bangendlini asikwazi ukubahlalisa kuhle phasi sibatshele ukuthi you know boy I can't do this for you now but no ukuthi ubaba next month ngizokwenzela mara bekhena ukhona ukubahlalisa phasi uba-understandise ukuthi angikho in a good space ukuthi ngiyenze into leyo nje ubona ukuthi ingcono yokuboleka imali ukuthi ukhave bona and then so what happens umkakhona selayo ukuthola ukuthi wena you've used ama-savings wangendlini ukuyokusatisfy umntu wekhenu kwabe nje mzuzu lo besiceda ukutshela umntwana ukuthi asikwazi ukumthengela into so ngoba asikho right. Yeah, inzimanyana le topic. Well, ake samukele usesibusi yeche. Nofanezile. Nani phele ngi Nofanezile. sanibonani ngibile ninjani Sihlwile njani? ninjani khona inetwork le uyangithwenya isihloko lesenisiphethe yazi sengisibambe phakathi mara angasizwa angazi ukuthi mhlawumbe ngalicreate ithuba lokungibekela sona ngendlela esingakho ngingasibambi isigubhu khwela Alright. Sibuza bonyana kubangelwa yini ake ngithi sikhuluma ngomamazala nomakoti nofana ngebekha kwakhe lentombi la yendele khona ekutheni unobangela ukuthi esikhathini esiningi baphathane kumbi kusuke kuyini sebachazile ngobunengi kade ngilalele ngiphasi lapha nengiyalawo yinye ngalaleyo ukuthi almost abomamazala noma abomkharibo badawya ngepende eyi-1 boke and abantu abafani akusingiloyo naloyo ohlukumeza umakoti akhe akusingiloyo naloyo ohlukumeza umkhari wakhe abantu abafani so manje into engibethayo senabakhulumawo abadadewethu nabafowethu bakhuluma esifungathi vele wonke umuntu unjalo abantu abafani bakhona bamnikelawo umakoti ispace sakhe kanye nobaba kwakhe bakhona bangamnikeliwe manje unobangela ake ngikubambe kancane uqinisile khona kunjalo kodwana majority ngile ehlukunyezwako esikhathini esiningi as much as bakhona abaphathwa ntofotofo kwangabantwana bangapha but imajority kuba ngilaba abahlukumezekako nofana abangazwani kuhle nabalabendele khona desukum not necessarily ukuthi siyayigeneralize but sesikhulumela phezu kwemajority. aha ngiyathokoza why bangazwani it's because kusuke ubaba lo kunguye ongayibambi ngesibhukwini from kumkakhe la na from kubodadewabo kwalega wena baba vele umakoti akho uzokuhlaka kose kube nguwoqinayo ukuze umakoti akho angahlaki kose uhlale nabantwana bekhenu phasi ubakhulise
I mean ubafundise ukuthi wenziwani and ayisiphathi kuhle nathi yes into ukuthi ubhutami athi agade awana amavuka nami nasekungena uDulishi sekosi ubhutami angirahelele emuva le akamagini ukungiraha ni akamarang njengoba ngikuzwile uthe uba ubhutine kadabeka ilofu sekufanele angasabeka ilofu abeke ihalf kamarane half leyo angasayibeka abe islay mara angangilahli gooi weg ni leyo na ngiyo engingayifuniwo leyo vele ngiyala kwakade vele yangihlula enhle vele itopic enje iyangikhaphutla ngoba umnakwethu mina nangilahlwa nguye ngokuyaphi ene ayikho lapha ithi thathani nilahla abazali ithi indoda ayinamathele kumkayo umkayo anamathele endodeni akukho lapha bathi lahlana abazali Ake ngibuze so naku i-account name yakho njenganje ithi Nofanezile sasa uSlaki a-change ibizweli from uNofanezile wakunikela ibizo nofana ke ngithi wabangumaphangela bemzini abodadwabo laka baba lo angekho ube nomraro umfolo nakasabenzelako wena mina ngeze ngaba nomraro at all angekhe ngoba ngizabe ngingafuni ukucima igama laka malume umuntu lo ngumalume ngisho so ngeke ngifune ukubulala ubumalume abusekho nanithi niqalisisile abusekho at all abusekho ukhumbule ukuthi mandulo umalume beyakhona ukujamela umnyanya womntwana kadadwabo aze awuqede umngakho akhona nje akhila nomuzi nje asuke kwakhe ezekhaba athi ngiyokuyisela umntwana kadadwethu but nje akukho lula so mina ngeke ngala for the sake ukuthi ngifuna ubumalume babantwana bangale bujame njengoba bunjalo uzwakele sesibusi ufake lapho uzwakele begodwa siyakuthokoza ngibhalelwe ngomunye udade ngemva kokuthi ngipostile emini ekutheni sizokhuluma ngani namhlanje wathi yena uyahlukumezeka kukunje ekha kwakhe la endrele khona kodwana akahlukunyezwa ngumamazala ukhambe angakamhlukumezi nofana ke ngithi the siblings zakababa kwakhe zange zimhlukumeze uhlukunyezwa ngubabazala ni sesenami buyelela like asikhona uku-understand uhlukunyezwa udade wendile ngemva kobana abone iposter engiyifakile kwemini ngokuthi sizokukhuluma ngento efana nale ubhalele ku-inbox wathi ingasi ukuthi yena uhlukunyezwa umamazala wakhe ulele nofana wadlule ephasini and udlula bebazwana babambene ngendlela right ama siblings azanga wamention ukuthi unomraro nawo but unomraro nawo naye ngubabazala ngendlela abomakoti bahlukunyezwa bomamazala nabodade ngakhona yena uhlukunyezwa ngubabazala ngaleyo ndlela leyo whereby ubabazala uyalwa uyamzonda ngombanyana indodana le ingasamuphi imali ngendlela ebeyimupha ngayo for that amthatha okay ngenjani le yazi ukuthi izokuba nzima ukuthi siyiphendule ngoba asazi ukuthi impilo wabo umhlukumeza sinjani like ngathana bekakhona azichazele ukuthi nangithi ngenza so wenza so mhlambe besingayikhuluma manje nje sokukhulumela phezulu kwento yokuthi uyangihlukumeza njani uveze nokuthi okwenzekako ukhamba emzini amkhulume kumbi and then labantu akhamba akhuluma kibo babuye bamtshele ukuthi mhlambe umntwana lo soloko athethe umntazana lo akasanginaki sonakana naye kwangawudlisiwe into efana nalezo ingase ukumhlukumeza ukuthi mhlambe kunento amenza yona
kokunyukubeza into efana lezo no, bese but ngithi umkhaya le Marocco. yes no akusingileyo no, ngeyokuthi sekuchoda uburotho ebebulethwa ngubaba lo kuye ubaba lo. Kunabo sesemzini loyo. Iye bakhona ngendlela ngathi ngifunyene ngayo desuko Nasicale kuhle vele umakoti lo nomamazala abahlangani ngamehlo msi. Manje umhelebha njani like anga-understand ukuhlukumezeka kwakhokho. sekahlala ngakwakhe njenganje akahlali ekhaya kwakhe uneli kwakhe umma lo, but ngoba ubaba lo njengalokho umamazala wakho afonela indodana ukuthi yeyi Mgwena akungiphi 1000 rand uMgwena amlandulele ekutheni ikuzokubhala anginayo njenganje nofana yeukhulume noma kaLebu abone ukuthi angenzani uyazi uMgwena ukuthi ngemva kokuthi umamazala eze kuwe uzokubuya kuye bese ke niyayikhulumisana nobabili ekutheni alright 1000 ngathi izosibhalela asimnikele 500 nofana 600 into efana lezo. So naye ubaba lo uyabawa mhlambe ngapha kumntwana wakhe kuyindodana ukuthi wena siyeni akungenzele so isokana libhalelwe nofana lithi ngisayokhuluma nomma ibese ke ubaba lo ukhamba ukhuluma umma lo kumbi ebantwini ekutheni yonke umntwana mudlisiwe nabe lokha nakade mhlambe nginande ngibawa lokho bengikufunyana ngendlela efaneleko kodwa njenganje kuyabhala umkhuluma kumbi ngendlela amkhuluma ngayo kumbi ebantwini ibese zikhamba zifika kuye umma lo. No, istori okhuluma ngase singathi kunalakhe engasibamba khona kancane. Mara komunye udade engasingwakho loyo. Mara into le kajwayeleki khulu kubantu abobaba ne. Ngiyacabanga ukuthi ephalele nabantwini abathetheko bonke or kulaba abalaleleko akusikanengi uthola kumuntu ongubabazala oba nekinga efana naleyo. Esikhathini esiningi siyithola kuboma so iba nzima ukuyiphendula. Mina kimi it's one uthola influence from ebantwaneni bakhe. Okay. Or two vele ubaba lo yimenemene kwayena umamazala lo tshutize kwakade nonina lesokane lizange alithanda bekavela amenza into ayenza umakoti lo. Because angiboni ukuthi angayithoma into le namhlanje ngomntwana emzini. It means ukuthi nomfazi lo ababhubhe nje ihliziyo ubulawe ngibaba lo vele ufeyile. It's one of the two ukuthi that person it's either into yakhe leyo ijwayele ukuyenza. It's not irre isimo sisire khulu kabuhlungu. Angazi. Uzwakele Mkhwanazi ungayiphendula uthini leyo? Mkhwanazi? Right, siyadlula mnaka. Ngiyathokoza Mnguni. Iyangibetha Mnguni. Mayinjalo ubaba lo umama kwakhe yena usesekhona? Wakhamba. Wow. Mhlabeni. Yazi iyangibetha iflegela kancane ngombana naye musi kwababa lo unaso isibuya mzini asilethako. Waphathe kanjani yena mhlana aletha isibuya mzini ngekhabo namdela ahlukumeze umalukazana wendodana yakhe ayikavami khulu Mnguni leyo angikhona ukuthi ngayiphendula khulu angikabi ukuhlangana nayo ngizwe ukukhulunyiswa khulu mara iye yona ikhona mhlambe mara angazi ngathini kiyo ngoba naye kwababa lo musi naye wasiletha isibuya mzini ukuthi naye kosa understand ajamele indodana yakhe athi ndodana uberekile la ukhambe khona mina uyayikhombisa ukuthi uyayibona indlela ukuthi ngenge ngiyiphi allo nakanyefula umakoti lo isuka ibabuchobhorinyana Nguni ngiyathokoza. Yes. Hello.
kunala mina ingibetha khona number 1 ukuthi ubaba lo noma umkakhe sekakhamba emhlabeni ilungelo lokhuluma nomakotakhe or nokhuluma ngomakotakhe akanalo, imvelo itsho njalo, and akusindawo wakhe yokuthi angakhamba akhuluma ngomakotakhe. Angazi ukuthi ukhuluma njani ngoba ubaba uhlala ebandla and ebandla kukhuluma indaba zabo baba. Ukhuluma njani ngomakotakhe ebantwini? Lokho kuchaza ukuthi ubaba lo vele ulimenemene yena, azange amthanda umkakhe njengoba usesi akhuluma, ngoba nangabe wamthanda umkakhe oqangi uzoku-understanda isimo abafazi abadlula kiso for uyomkhuluma kumbi umkakho. Kutsho ukuthi ungibaba loya oyi-failure in life, ungibaba loya ohlukumeza vele abafazi, ungibaba loyo singamfuniko empilweni ukuthi uhlukumeza abantu bengubo, ungibaba ongakalungi ngokuya ngami. Uzokele. Ake ngamukele umhlalukwana uPaul Culture ngikwamukele ehlelweni mfo ukuzana ku-podcast ebusukwini banamhlanje sila sithi khona ungafeyili ngaphakathi yasikhulume yeche. Kamnandi khulu sithokoze Lifile. kamnandi khulu ngizokuya phasi nami ichada labantwana amadoda hayi ubaba lo kuyenzeka ukuthi uhloga i-counseling lokho nekakhandile ngokwakhe kuyenzeka ukuthi kunala zange aphatheka kuhle khona. I think uhloga i-counseling, so ubuhlungu oboke kwanga ukukhiphela kumalukazana lo angibuyele phasi ngomthandazo. Uzwakele mhlalukwana. Sirakela phambili bakwethu, right? Kune situation la isokana lithethe lilethile ngikhaya kukhona ongibhaleleko udade athi right mina ngendile ngisahlala ngekhakwami njengombana ngithethwe ngumaswaphela kumuntu ongaphumiko begodu osilandelako isinto sekuthi akaphumi. So sele angaphumi njalo kufika la mina nabodadewabo sirarana khona, and then ekuraraneni kwethu mina nabodadewabo kunokubana mhlambe ahlale phasi nathi alungise umraro lo. Akubi njalo kodwa uthatha ihlangothi labo dadewabo bese angasakhulumisi mina. Ngihelebhe kanjani? Mnguni mina umbuzo lo ngidlulile uthini? Buyelela. Ngingudade ngendile ngihlala ekhakwami njengombana ubaba ongithetheko kumuntu olandela isintu begodu uyilandelile le ndlela yokuthi angiphumi ekhaya njengomaswaphela nofana njengethunjana. Yeke ngokukhamba kwesikhathi sikhamba siba nomraro nabodadewabo abangakendi, sele siba nomraro nabodadewabo abangakendi aba kunokubana ahlale phasi nami nabo abodadewabo. Akahlali phasi kodwana uthatha ihlangothi labo dadewabo angasangikhulumisi nami njengombana bangangikhulumisa. Mnguni number 1, ngiyacabanga ukuthi sonke iBhayibheli siyalikholelwa lithi uzathatha umfazi unamathele kuye and uzokushiya bekhabo, uzokuchiya uyokwakha uyohlanganyela nomkakho nibe nyamanye lapho. Indoda le ayikwazi ukukholwa bekhabo abodadewabo ingakabuza umkakhe ukuthi kuhambe yini, and njengoba mbeke lapha ekhabo ongumaswaphela vele isiko litsho njalo, mara umbekele ukumhlukumeza ngokuya ngami, ngoba awukwazi ukuthatha umbeke lapho umuntu wabantu angana wazi ukuthi akana backup mara wena uzokusupporta into yabodadweni. Obvious igazi lidega ukudlula amanzi.
wena you will support into udadweni ayitsho ukuthi umkakho uthi umkakho uyasiloya in kunokuthi umbuze uyakwata uyindoda enjani uyindoda enjani ekwatako edubulela umkayo ingambuzi kana umthetheleni umthethela ukumbeka la ukuzomhlukumeza then lokuqhaza ukuthi na ufa la umkakho akana background la vele umkakho uyokuhlala hlukumezeka that's why ukuthi ubhalele kumakhela though uthi uyi last born awuphumule ekhaya umfazi uyakhelwa indlu umbeke endaweni esafe umprotecte umsupporte so umfazi lo usupporte kanjani na uzokholwa abodadweni Mnguni, Yeah. ya yazi kunzima kuyenyukela mara yazi bobaba mina ngiyabawa mani ngiyarapela. Remember mina nawungisomako ngikhamba estradeni wena ubelethwa la ubelethwa khona ekhenu bakukhulise ngendlela bakukhulise ngayo. Ngiyavela nami ngikhuliswa kaMahlangu ngikhuliswa ngendlela engikhuliswa ngayo. Be patient with me as much as nami ngipatient nawe. Remember, life is kind, life is patient. As much as I'm patient with you, nami iba patient nami ukuthi eventually I will adapt esikokambisweni lekhenu. Ungangijahi ukuthi uzongifaka namhlanje nakusasa ngizokuvuka ngazi ukuthi ekhenu niphila njani. And kungenzeka kunezinye izinto ekhenu mhlambe nanizenzako mina kimi wrong. Ngihlalisa phasi ngi-understandisa ezinye izinto zokuthi why we doing this and why siso ekhaya. And then lapho nami ngizokhona ukuthi ngithi nangihlezi phasi ngikhona uku-assessa izinto cala mos thina by nature we are naturers abafazi. Like into nangiphethe ngesandla eventually ngifuna ikhulu. As much as ngikwazi ukuphatha umntwana nangiphethe umntwana ngifuna khuli. That's why ekugcineni kwesinye isikhathi nisibona ngathi abafazi sigcina sifuna ukuzenza abomameni, of which is wrong. Mara yinto engakithi, it's nature ukuthi vele nje thina we are naturers nje by nature nje. Into le sithina siphethe into sifuna ukuyibona ikhula siyafuna ukuyibona ukuthi ibe yihle. And in the event yokuthi na ungithathako ungiletha ngakwenu, if ever ngizokujikelwa nguye, then who is my protector in this home? Ngubani umuntu ongisekelako ongivikelako? I know I may be wrong. Musuku ngikhalima phambi kwabantu nangabe ngenze into wrong. Asibe yithu ungitshele ukuthi into so angiyifuna ngiyithanda. Mara uzokuthi ihlangana nabo dadwenu seningibambela i-meeting ngingewe emzini nje. And then bese kuba no meeting ukuthi wahlala la wena wenza so. Ukuthi azange kwaba nomuntu ongi-explainelako ukuthi this is wrong, this is right, this is what we do, this is not what we don't want. Awakhe sizwele ngoba nasihlanganako siba abantu uhlangana nami ngikhulile nawe ukhulile ngikhule ngendlela yami ukhule ngendlela yakho nasele ngifuna ukuthi ngifuna ukwakha nawe. Let's meet each other halfway. Awukwazi ukulahlela in the lion's den so that ngizokudliwa amabhubezi lula njalo. Angehle mnguni. It's true. Ngiyakuthokoza. Jason. Baba Mnguni, itopic le ibdisi yazi ibdisi cool. Ke ngibuyele kuyaka baba zala leya. Hey mina ngiyibonile leyo life ikhona. Isasa ingene ngabon 3 ngabon 4 ngabon 7 umuntu akana malobrodo. Awuna supporto, awuna sana, awuna malobrodo. Uyisephi malobrodo? Na uzobuza lo wakho ukuthi mara angitsho nawe umama wakho uyayihola isasa. Umbuzo nozombuza kuyoba ngasuthi awu understand ukuthi ubabakhe ikosadle. Ngoba ufonela yena athi phela ubaba ufonile akanamali esinko. Uzombuza ukuthi ubaba wakho wenzeni ngemali?
kuba ngasuthi awu-understand ukuthi ubabakhe kosadle. It's like wena uselfish. Abobaba abanye bahlaza, bakhona bahlaza sibaqalile. Kubahlaza lokho. Ngoba sele wakhe lo angayithumeli. Iyokuba ngasuthi uJason uthe ingesi. Or ivalwe ngimi. Uzokufona ngelinye ilanga uthi awunayo imali obrodo. Naye aphethwe izinkinga zakhe inkinga ezo ngeke uzi-understand. Ngoba yena mntwana wakho umkhulisile. Mina ngi-understand ukuthi mnguninani bobaba nithethe. Fanele kufike lapha khona nithi you draw the line. Fanele nidraw iline nabo dadweni. Ukuthi you cross over weza kumkami ngibuya nawe uphila, ubuye naye uphila imphethe. Ukuthi angikamletheli wena la. Fanele nidrawe iline between ukuthi yes, you must draw the line ukuthi ungakwenza u1 no2 no3 no4 but weqela ngapha ngizokubuya nawe ngiphila. Ngibuya nawe uphila ngikuhlalisa phasi ngikubeka direct ukuthi wazi ukuthi lo ngowami akusingowenu enakakezikini. Ngoba wangayilungisa njalo imochakele klar. Omunye uzomhoyela iskempa jame lapha uyazi ukuthi noma zokutshela uDulichi awukazi ukubelieve. So nangifika kuwe Mnguni ngithi yazi kube nento enje eyenzekileko emini. Ungayilisi kwenzeke enye uthi na uyoyikhuluma kube sekunenye phezulu. I-address immediately. Ngoba kuyoba ngasuthi wena uyabipa mina ngikufida izinto wena uyabipa ubekele linye ilanga. Mbize Sibongile umakazinhle ungitshele 1 2 3 into leyo yenzeke ngendlela enjani. Usibongile atsho wakhe amabanga athi maru umtshela uthi maru umakazinhle akayichazi njalo uyichaza ngo1 no2 no3. Then understand ukuthi kumkakho akusikla kudlalelwa khona kusikho eplaying ground. Understand ukuthi umakazinhle ene nongatlahiko kwesinye isikhathi uzilimaza wena ngoba the day actor uzokubonakala uhlaza ngoba wena usibuya emzini uzokubonakala uhlaza ene uzokukhuluma ukuthi nangelinye ilanga kwenzeka so nangelinye ilanga kwenzeka bathi bowuthuleleni thini renjalo asiyazi. Emzini kubudisi I don't ubamba amagcubu. Yes bathi wena ubamba amagcubu mara abantu bona into abayenza kuwe abayi-analyze ukuthi ifika njani. Phela abantu basuke emakhabo bathandwa doesn't mean ukuthi umuntu nakayokwenda ekheni ekhabo abasamthandi. Abasamthandi abantu basuke emakhabo bathandwa because uthanda wena uzitshela ukuthi yokubuild i-future nawe. And Ma'am Jason, true to that, to add to your point, ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthi utshela umuntu into yokuthi in the morning or during the day this into eso naso iyenzekile. Angathi there and there akusukele ngikhaya akhamba yengikhaba afike ngekhabo athi batsho wena emini uthe why angafiki ngokuthi why wenza into eso naso athi batsho nakaselathi batsho uthi like Uyikholiwe wayitshela. the other thing ukuthi you must address it's how you address ama issues between wena nabantu bekhenu. Nangizokwenza udadewenu something and then bese yena afika athi ya buti ngiye ngakwakho ngathi ngibamba ifridge bathi vala ifridge leyo kwatsho bathi kwachuma kalevo. Okay wena nasele ufika ngakimi so umajuju bantwana bekhaya bazukufika ngapha bathi bavula ifridge wale nazo. I mean Wale nazo. semzini ngabani. Sometimes how you address issues is very important. And nokuthula kwakho uthi mina into so angiyikhulumi ngoba bantwana bekhethu wena nguwe and then bese uzokuthatha amasayidi ngiyinto ekhosa ama bridges. That's why ngithi mina kuhle amadoda amamene man.
asingafika mvuyinyeke ne. I know. Achini sisibusi. Achini sisibusi. No, baba no, ibona swangini esikhathini esiningi ngoba ngithi net nangililako uthoma uthi batsho njani ngoba ngikutshelile musi kwenzakaleni koma ungayokubuza kuhle ukuthi during the day what happened okungasenani ubuze in that manner during the day what happened and then bese kutshelisa lakhe le story sele uza ngokuthi emntwini uya emntwini ngokuthi batsho it means you have concluded ukuthi musi wena umuntu lo right lo wrong. Right. Intro uDulichi. Sister Jason. Okay. Ngikuzwile Sister Jason and also kukhona engikudobhako nami kilokho enikuchoko. Remember siyakhana ngokwenza nje. Well, ngizokuya ku Frank no Sister Busi but before ngiya kibo angilochise phasi nomzane Phakiso Thabiso T. Sanibonani nonke. Sibande. Niyavuka. Ekseni sigeza Nokho man umraro ukho mvukile siyeva kuwe. Amen. Umasango lo Thabiso. Man ngiyanizwa ngilo nginilalele ngilapha phasi. Ngiyayizwa inkulumo lemngoni. Ngicabanga ukuthi iveke pheleko ngathi na sikhuluma ngayiveza indaba le kancane. Yes, I remember. Inkinga ethi ayisiyinto esingayithatha siyenze side linye ngoba umbuzo engawubuza manje mnguni ngothi bona bomalukazana abanabenza emakhaya kibo bayaxoga emadodena or emakhabo na ngoba into lekufuna siyicale both sides singayisingilize ingabi only ngapha kubo mamezala ngoba kuyenzeka ukuthi kwayena malukazana engihlala naye nakenza kwekhabo akaxoge endodena ukuthi mina ngenza one phela ngeke uxoge njalo so bengekho lapho mara ngifuna ukuthi ke into lesiyicale singayicale ngehlangothi linye asiyicale mahlangothi omabili ngoba abantu abo bobabili ngale ngimamezala ngibabezala nangapha ngimamezala ngibabezala ngiyadlula lapho mara sengila ekutheni ukuthi enye into engiyibona nani responda through these issues ngibona ukuthi kakhulukazi ihleli la ekutheni ukuthi abomamezala kusho ukuthi bangabantu abangenzi kahle kubomagoti babo naku ke okuyinkinga kakhulu mngoni okusuke kuveze lento icala lapha mina ngiseseyisokana ekhaya then ikhuphuke nalenkathi sengithethe umalukazana ngamfaka ngekhaya uyabona lento yokuthi iBhayibheli lithi uyawushiya bakini bese unamathele kumngakho yizwi elisho njalo lithi uyawushiya bakini then bese uyanamathela kumngakho but kunenkinga ezovela mawubuke emuva ngalenkathi uJesu esesiphambanweni before ayobethelwa iBhayibheli liveza ukuthi uJesu wawa kathathu okokucala uJesu makawa umuntu owakucala owaresponda kuJesu umamakhe azange kuresponda umakoti azange kuresponda ubaba azange kuresponda udadewabo kwaresponda umama so let's not take it light lento kwa yendodana no mama that's where we need to fix it because iproblem iba lapho ngoba esikhathini esiningi na ubuka lento umntwana wentombazana useduze nobaba umntwana womfana useduze nomama that's a reality angeke size siyibalekele le nto now ngiyala ngizula mlila utheni lokho sele mina ngimthethe umalukazana ngamfaka ngakwethu yini engixoxa nomalukazana wami ngomamam yini engixoxa nomamam ngomalukazana wami ngike ngathi nangiveza ngathi mina ukuze umkami azi ukuthi ngithanda itamati eneshukela or enetswayi umuntu ongaziyo owayengifundisa itamati nokungiphekela ngimamam
it means umalukazana kufuneka beseduze nomama ukuze azokwazi mina ngoba yena uyangazi ngoba angithole endleleni ngimsoma mara 90% yempilo yami yaziwa umamami. So into ekufuneka ilungiswe ukuthi the relationship between umakoti nomamezala ibalulekile and the only person ekufuneka leyo relationship leyo ayenze isebenze number 1 umkhonyana. Now lento Mnguni ayikho lula. Ngike ngaveza ukuthi number 1 an enemy of a woman is not a man, it's another woman. Abomma bafunani ngathi udada ungafuna udada wabo ngikhaya bloodline bangafunani. Then what about the person osuka ngaphandle ozongena la and bona bambone njengomuntu ozokuthatha inobrotho bakapfowethu mhlambe imali kamfowethu uzoyikani ayisinjalo. Lendo le ifuna from la emakhaya nasifundisako udadweni nakahleli nomamakho afundise ukuthi na uye emzini umuntu okuthoma emdele umazi ngumamezala akho. Funa ithoyime lapho then izokukhona ukuthi nase somthatha wena sekayazi ukuthi into yokuthoma ekufuna ngiyoyazi mina ukuthi kufuna ngazi ukuthi umamezala ami uhlobo lini lomuntu uphila njani. Then from lapho kuba lula wena njengomkhonyana ukuthi into le ikhona ukukhamba ngoba le yokuthi sithi thina uzophuma 8 asibe neqiniso singayimangeni. By that time impilo ikshaya impilo angithi uthethe wena waphuma 8 by that time impilo ikshaya. Abantu abawucala ba respond empilweni yakho it's your family. So ingakho noma ethasithethe asingayilahli emndeni yethu. Mangabe besinikela ngehalf asinikeleni ngesilayi but singalahli. Yabona lokulahla yiko okuyingozi. But mina ngiyafisa ukuthi Mnguni lento ingapheli lesihloko singapheli sibuye but sisibuke both sides. Sisibuke ukuthi ikhosi yakuthi bangafunani yini and singafaki izimali asiyekele indaba emali. Singafaki imali ngoba besides imali then i-relationship yakho nokubuildeka la kunganamali khona abantu baphile baye phambili. Ngiyehla Mnguni ngiyathokoza mntana kwethu namapanel onke nawo. Amen. Okay, ngikuzwile ngismile so because yonke into oyikhulumako ngiyayizwa like deep, it's very powerful. So before nginombuzo nakho kukhona udade obhalileko la angazi ukuthi besele ukhona phasi la aveza ukuthi uwendile uhlala ekhaya kwakhe ubaba kwakhe ungumaswaphela and then now sele angumaswaphela uwakhe ngejardini nakakhe ngejardini so kukhamba udade lo amthetheko uba mhlambe nama differences nabodadewabo umswa lo emva kokuthi sele analawo ma differences nabodadewabo indoda le kunokuthi ngathi ingahlala phasi ibakhalime nomtjana ilungise umraro abahlangabezana nawo nayo indoda le ijika ikwatela umalo ayisamkhulumisi lo olethwe nguye lankhaya usayita nabodadewabo sidlula njani lapho? Ngiyakuzwa Mnguni. Yabona leyo ila ekutheni ukuthi ke number 1 ngikuzwa ukuthi batsho ungumaswaphela ne ulandela ini isiko lokuthi umaswaphela kaphuma enkhaya. Yes. Uyabona kunezinye izinto mana abantu esifuna ukuthi sivike ngazo. Akunando efana naleyo bathi umaswaphela kaphuma enkhaya. Sesitori senziwa babantu umuntu vana asafuna nedimali angiphume lapho. Manje ngila udade lo kusho ukuthi bayamhlanganyela ngikhaya bodadewabo then lisokaneli. Hayi lapho ke Mnguni sekufuneka indoda nayikhululeko angithi
ubusehla kuwaveza enye into wathi kunamadoda bese kunabo baba nawo ngubaba number one, you listen and you don't take decision at the same time. Kufuneka uphinde ulalele dadwenu nangabe bathi hayi umharibo uthi 1 2 3 then awuphenduli nawo ngibaba awuphenduli same time uyalalela then nawuceda ukulalela bese uya kumkakho uthi mama kabani bani kaninkinga ikuphi kwenzakaleni naye achazela lakhe side and then the only thing ezokwenza ukuthi kube ne peace is that wena you need to make sure ukuthi ke ustabilize i-situation not by taking any side because into eba ingozi ile uyabona wathi ulalela lo yabese walalela nalo wafuna ukuthatha iside number 1 ufuna uunderstand mngube nekugcineni indoda ijabula la ifudumala khona manje uyangirara lokuthi uyafudumala kubodadwaba ukoma uthatha iside ayikubodadwaba kwamna ngayokufuduma mangeke ngayokujabulisa bodadwethu ekubeni imfudumalo yami ngapha usuyangirara ukuthi enhle kuwenza njani ayisingibaba ni indoda because angikwazi ukuthatha iside labo dadwethu mara ngiletha umuntu la ingakho ngithi kufuneka the majority must come in now ukuthi ke kwenzakaleni then uyakhona ukuyihluza msikulumo demo abantu bakhuluma nalo yakhuluma ukuthi yona ila then ubulala lento yokuthi ke as from now on nina naninenkinga yekelani ukuthi nangingekho bese nina ni confront umhari wenu nimtshele lokho nimtshelako angithi nanifuna nanibona ukuthi umhari wenu unenkinga ngilindani then isihlaleni phasi siyilungise and nalapho sele seniyilungise awuthathi side phakathi kwabo boyi-2 and awuthathi i-decision at the same time i-decision yakho kuyobonakala ngezenzo ukuthi wena you decided 1 2 3 you don't bathi nawo awuphimiseli uyenza ngoba waphimisela automatically it means kuzoba neside olithathayo so iba njalo mntana wethu mara engingakutsho indoda le indoda akwenziwa lokho awakwenziwa iqiniso kufuna siyekilo funeka nedulale listory ukuthi ke istory sisuke phi sayaphi then yena udada usesi lo yeah no ilento yesiko ke mnguni uyayibona ke into yesiko uzwakele Mdungwa ubekile siyathokoza uzwakele okuthuleko from the moment ungena ngikuzwile very clear and kukhona bokuthinda kimi just ukom I kept smiling so ngikuzwile very clean thank you so very much Mdungwa Frank ya yavalwa Mntwana inkosi yobeke wakho ungawenza amezwi wokuvala somara ya okay ya mnguni ngibona ngathi ukuya nokuya indaba yokwakhe eJardina ukuya nokuya ngathi ngibona ngathi iyaphela ngokuthi nange ngithanda lesi sitwala amalanga la ayi sibanzinyana ngiyozakghona ukwakhe eJardina intare esinazo eJardina endlule lapho nalokho khe ngasho ngathi mina ifuna into le yomakoti bemakhaya ngingimu ngibahlalise phasi ngibatshela ngithi right ngothi niyabona nje umnyanya uyeza ngiyathatha ngiba ukuthi umakoti lo ma angeze emzini lapho zange bahlalise bonke ngikhuluma nawo bonke nawo baba bonke nabantwana bekhaya apha ngithi umuntu engimthathayo akakeze emzini ngiba ukuthi uze ekhaya umntwana wekhaya ngiyathokoza babuphuthu siyakuthokoza yezwa sisibuzi babuphuthu uzohlawula shem
Right, siyadlula sithokozile baphuthu umfake lakho sisibusi. Hawa mina ngiyathokoza ngehlela phasi itopic le ngiyayisaba mani izongenza ngiveze ihlangothi elinye eli-wrong ngesayidi nami and angifuni uyabona kusolwa thina khulukhulu Yeah. kusolwa thina khulukhulu laba babhalelele ekhaya manje jama ngithule Thiwa kuba yini Henry? oyisinkinga jama ngehle ngomhoba ngiyathokoza Sisibusi ngikuthokozile. Sister Jason. Sisibusi asibhalele ekhaya. Nakade sikhona ukuzithatha ngasakhamba ke. Ngizama ukuveza ukuthi amadoda ne-challenge ayayisaba. Wathoma waba nguma wathoma wazijamela ungakenri ndakakucala kwayathukwa. Mina all I can say ukuthi hey abo baba nabathathako zamani ngamandla wonke ukuthi niprotect abafazi benu ngoba uthatha umntwana nomuntu lahleli khona ekhabo ku-comfort zone yakhe umusa emzini lapha yokuthoma khona impilo etsha kufanele kube nawe uziprepareile mentally yonke into kufanele kube uziprepareile ngicabanga ukuthi abantu they need to understand ukuthi umuntu nakeza ekheni uDulichiko wathi abakhwenyani nabafika emakhaya babathatha njengamakhosi bazokutshela bathi umkhwenyani lo yudlile wasilobolela akakazokulamba la wena nowufika ekhabo bakucala ukuthi umbetheni nimbonile umbethe ifoskoti enjani idura kangangani abanandaba nawe idura kangangani ithengwe emranabo mara wena nakafika ekhenu basabana naye uyokuthonywa ngetiye umuntu loyo nangakwakhe itiye akayiseli mara kuyokuthiwa iStangborg asiphume sikubaba kabantu ngendlela ba-recognize-wa ngakhona emafemelini abobaba abantu nabathathako mani baprotect abafazi babo there is nothing more we can say ngaphandle kwalokho umuntu umprotecta ngokumthanda umthethe ngokumthanda the less is history. True. Ngiyathokoza Mama Jason. Mr. Mkhwanazi, sir. Your closing words. Mnguni ngokuyangami epenteni asikafiki itopic le ifeature yide khulu asikafiki vele epenteni ngokuyangami imibuzo wami sesemnengi khulu nempendulo zami sesemnengi khulu uyangilulubeja uJason ngokutsho njalo asivale ngiyathokoza. Yeah, ngizokubuya nabomamazala abanganawo ama-TikTok ngizokufunyana abachana abanama TikTok bafaka bomamazala kube ngibo abazoziphendulela akhe ngithi esikhathini esizako ingasi kade khulu but then I'll bring back this topic nginabo abomamazala bafakelwe bomchana ngikhuluma ngezalukazi nokho siragela phambili Tuli your closing remark. Hey, yazi ngathana ke savala ngo-10 namhlanje mara okay. Jace. Mara kukho konke abo baba asithi abajikele imrenabo mina speaking from a wife side angithi ubaba akajikele umrenakhe mara ubaba kangivikele ubaba avikele umndeni akhethe ukuwakha nami not directed to me but sengiyayitsho in general sengiyibekisa ngami but angekhe wathatha umntwana abantu la umthethe khona ceda la bese ngiyabuyelela uzomupha amabhubezi ukuthi adlale ngaye wena ukhona umthethela kade ahlezi khona and ingibusela entweni ethini ethi are we marrying for the right reasons na like nasele uthi uyathatha uthathela ama reasons
izathu eziqinileko njengobaba ukuthi ikomo uthatha and umtjhado lo akhe siwuthatheni su-analyze khe siwunabise khulu singawenzi into yokudlala ngoba akusiyo into yokudlala cala nasele utjhadileko akusesenguwe nabantwana nabantu bekhenu sowuthatha nomndeni ekhaya wofaka kuwe. It's a lot of people involved bese esikhathini esiningi you find ukuthi indoda nayesele ingasaberegiko umfazi uyamjikela and then bese nithi awa bevele azela imali kanti zinengi inzathu ezingaphakathi komtjhado nothando ngathi singayinabisa mani. Ngiyathokoza Mnguni. Yeah, njengoba ngitsho ngizokulinga ngamandla ekutheni ngiyangafunyana abomamazala then sizokhuluma nabo ukuthi ampor kuba yini into ebangela ekutheni bangazwani nabo malukazana babo. Usesibusi uyabuza bonyana bobani amabhubezi? Nguye Bhubezi. Wo akusibo nguye. Ngiyadlala mani mara usesibuthi komu ngimphendula ukuthi nguye iBhubezi. Itopic lesikhe sayidiscussa naye ngelinye ilanga vele zange iphele kamnandi wagcina ngale ne-life mara iBhubezi ngisesibusi ne. Amen. Izwakele. Mnaka amezwi akho wokuvala mswekhethu uvala phezu kwayo yona indaba le. Ngiyathokoza Mnguni. Thokoza khulu ukunikela lona. Ichukiwe hle kodwana kwangathi kunala ichoda khona njengoba sekatshila umkhwanazi mara ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga iza ibuye nabadadlanyana then siyithathe from lapho sizwe mara mina engivala ngakho ngithi kuyafuneka ukuthi usecure umndeni wakho umvikele umuntu wakho ungaziboni inyembezi zakhe ezivezwa ngomunye umuntu ngoba umuntu umthanda ngoba kumele ukuthi umvikele yakosa ukuthi umvikele njengoba sewuthome umndeni njengobaba ungasiyi indoda. Ngiyathokoza Mnguni asivikeleni imndeni yethu. Ngiyathokoza bakwethu nginithokozile nonke kusukela phezulu ukuya phasi kilaba abangakakwazi ukuthi bakhwele babuza bakubuzako yeke siyanithokoza ukufakela njengoba benithatha phasi ngiyanithokoza nonke enikhona phezulu kupanel. What I can promise you is that ngizokulinga ngamandla wonke ekutheni ngimfunyane namtjana ngibafunyana abomma babe babili mhlambe nabodade ababili abangakendi the likes of nangi udade kumoja love owayehlukumeza umkhari bakhe. Ngizokulinga ukuthi ngiyifunyane abantu abanjalo. Well nginithokoze kwamambala ekutheni sibe sonke namhlanje sishare lokho esikusharako. I mean 1 or 2 words ezishiwo nguwe nawe ziyamakha omunye umuntu ohleliko phasi. Lo dade ebekabhalile ukhona phezulu I mean phasi la naye ulalele uyezwa ukuthi ngengikuphe kufuze bese uyakuthatha ngengikuphe kufuze akulise uyiphethe isefo. So now engivala ngakho nginaku lokha ulisokana umthatha udade umletha ngakwenu uyi-responsibility yakho number 1. Number 2 akekho omunye umuntu ozomthanda kwenu ukudlula wena. Number 3 lokha nakalilako akagijima yokulilela kwabo kodwa ulilela kuwe ngombana asazi ukuthi nguwe njenganje ihloko nguwe njenganje iprotector yakhe. So sele uzokuhlangotha namtjana uzokuthatha ihlangothi labo dadwenu nofana labakwenu over yena beka kubone lokho kuyamlimaza eneselalimala ithando liyehla. Iphepha nalichwabeneko angekhe labuyela libe plain ngendlela efaneleko. Bakwethu akube buthongo asibathandeni abomma esibathethe emzini sabaletha ngikhaya. Gazi ngaphandle kwethu abasilitho sila akube buthongo. Amen.
nathi sisangeke silahli kwamabhube ezikhohlwane.